la yakfi liyakuna al insanu muslima irritagol tun wonde ko Allah jeyi on tigi ko Allah jeyi nde tagore ko Allah tagi kanko arsikata kanko wurni kanko warata ɗum ɗon tun gasata yonata ɗum ɗon on tun on tigi wonugol julɗo ko ɓe o watta ɗon tawhidul uluhiyya ma tawhidul ibada e tawhidul asma wa sifat ɓeɗo wiɓe menen ko jeyi men ko Allah ɓaawo ɓe wi ɗum summa stagamu refti noon ɓe feewi ɓe focci ɓe tabiti ɓe dari e hoore ɗum ɓe wuuri e hoore ɗum o summa stagamu ɗo al istigama yimɓe attinoɓe ɓen ɓorde ka sahabaɓe ha ka taabina en makuji buy fii ko honɗum faanda ɗo summa stagamu aboubacre siddiq radiallahu taala anhu o wi summa wahhadu llaha wa lam yushriku bihi shay'a kanko ko o faandiɗo wonde ɓe feewi ɓe focci ɓe ñiiɓi ɓe tabiti ko wonde ɓe wootini Allah ɓe shirkanali Allah e hunde Uthman ibnu Affan radiallahu taala anhu kanko o firi ɗum o wi summa stagamu summa akhlasu lillahi l ibada ɓe laɓɓinani Allah dewe ɗen kanko o wi istigama ɗo ko al ikhlasu lillahi bil ibada في اللامة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال على أعواد المنبر بعد أن قرأ هذه الآية قال استقاموا والله على الطريق لطاعة الله ثم لم يروغوا روغان الثعالب وإني بفيوي ميوندري الله إلا وول دفتار الله نه بفيوي دون بجوكينغول دون دفتاغول الله باو دون دون بودالي ويلو ويله ɗayna yaha ara wano safandu waɗirta noon yani neɗɗo mo tawata tabita e hunde wotere hande ko ni janngo ko ni ɓeyna yarugu rawagana athaalib himo waɗa murƴu merƴe ma jamfa e ƴoyre waylo ɗum ɗo wano capali ɗin waɗirta noon wa yarugu anka kama yarugu athalabu hande ko ni hande ko julɗo feewuɗo janngo tawoya o wonti noone goo ko kaari ni nani ɗi o wowlata ko kaari ni ayi ko o geri o wi ɓe waali noon ɓe feewi net sa ari wona omla bi wajhayn wona mbuuɗu gooto kono no jogii cenɗe ɗiɗi tengo goo no winda goɗɗum tengo goo no winda ɗuma ko hunde wootere Ali ibn Abi Talib kanko firi o inni summa stagamu summa addu lfaraida ɓe summa stagamu ɓe inni ko Allah jeyi men ɓe waɗi noon farillaji ɗin ko Allah farli hoore maɓɓe kon taabi'ina no jogii konnguɗi bus kono so a dartoyiɗi ɗi a tawiɗi fof fayre ko ɗi yiltoto koye ɗum ɗo woɓɓe inni summa stagamu ay ثم ثبتوا على التوحيد وبين ثم ثبتوا على الأعمال الصالحة بعضهم قالوا أدوا الفرائض وأتبعوها السنن ناجدين ko ɓuri sellude kon ɗo ko wonde konngol ngol no mofti ɗi wowlaaɗi ɗo fof maana maggol on no yaaji ɗiɗo konnguɗi wowlaaɗi ɗo fof no waynatugol ɗon mana ɓay si on tigi o wi ko Allah jeyimi o waɗi shirku lam yastagim hara o feewaali o wi ko Allah jeyimi o shirki o feewaali ko Allah jeyimi o laɓɓinaali Allah dewal o feewaali ko Allah jeyimi on tigi waɗaali farillaaji ɗi kare marsali kadi fahim idan si on tigi ko ɓeeɗo wiiɓe ko Allah jeyiɓe haa gayni noon ɓe waɗi ko Allah yamiri ɓe kon
ɓe acci ko Allah haɗi ɓe kon ɓe fuɗɗori farillaji ɗin ɓe watti noon sunnaji ɗin ɓeɗo wuurirɓe noon ha mayde nden tawi ɓe hoore ɗum honno woni joddi ndin Allah wi tatanazzalu alayhimul malaikatu no cippo e hoore maɓɓe malaikaɓe ɓen Allah takhafu wota on hulude ay ko bi Allah takhafu ba on itta heddi Allah takhafu ɓe cippo ɓe na wota on hulu ta on hulu honɗum ta on hulu lette Allah dandi on woɓɓe inni ta on hulu bakkatuji mon ɗin Allah yaafinoke ɗi wala tahzanu wota on suno woɓɓe inni ɗo wota on suno ta on suno fi ɓiɓɓe e ɓey wure ko accirɗon ɓaawo wallahu yatawallahum Allah kipa e ɓe woɓɓe inni wala tahzanu wota on suno fi bakkatuji ko wanno ɗon kon ta ɗum aanin on maapina on sunina on Allah yaafinoke ɗum ɗo kadi konngurɗi no waawi naatu ɗum ɗo fof no waawi naatude nder ton ta on hulu lette Allah ɗen Allah dandi on wota on suno yi'ugol ko faalaron ka heɓude ma accugol ko aanini ɗum accira ɗum ɓaawo ɗum yeebo Allah jaɓata ɗum wa abshiru weltore bil jannati aljanna allati on kuntum mo wonno ɗon tu'aduna hiɗon foda weltore koko fodano ɗon aljanna ɗum on hendike Allah lundata ko fodi ko ko fewndo honde ɓe malaika ɓe cippoto e hoore ɓeeɗo gomɗinɓe Allah wi ko Allah jeyi ɗum tabiti e hoore ɗum ɗon e hoore peewal ngal haa maayi ko fewndo honde woɓɓe inni ko fewndo mayde nden cippaniiɓe si mayde nden ari malaika ɓen weltinayi ɓe wonna ɓe ngol konngol ɗo woɓɓe inni ko ka landal gabru ko ɗon ɓe wowlante ɗum ɗo woɓɓe inni ko ka darngal ko ɗon ɓe wowlante ɗum ɗo ko selli kon ɗiɗo fof ɓe wowlante ko ɗoni Abul Aliya e Qatada e Al-Hasan al-Basri ɓe inni malaika ɓe weltinayi julɗo tabbutuɗo e julɗankagal ha mayde tawi ɗum nokkeli tati fewndo ka o mayata ɗon so immintinama ka gabru makko e so immintinoyama yawmal qiyama no tindini ɗum ɗon hadis al-Barra ibnu Azib radiyallahu ta'ala anhu mo filli hadis selluɗo arɗo ka al-Mustadrak lil-Hakim hakim Naysaburi emo addimo o yanñimo imam Ahmad kadi addirimo fayda siga goto Abu Dawud imamu Tirmidhi kamɓe ɓe taƴimo ɓe addi seeɗa e makko hadis on ino selli wona Cheikh Albani makir noon e Shuaybu Arnaout e woɓɓe goo nelaɗo sallah sallam o maaki Jabir no fillo o inni atayna janazata rajulin min al ansar فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء ثم طأطأ رأسه إلى الأرض وأخذ عودا ينكت بها الأرض وقال لمثل هذا فليعمل العاملون ثم قال إذا كان العبد المؤمن في إقبال إلى الآخرة وإدبار من الدنيا نزلت ملائكة من السماء بيض الوجوه معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة ثم ينزل ملك الموت حتى يجلس عند رأسه ويقول يا أيتها النفس المؤمنة رواية يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى رحمة الله ورضوان منه فتخرج الروح أو النفس كما تخرج القطرة من في السقاء ثم لا يتركونه في يده طرفة عين حتى يأخذوها منه أي من ملك الموت ويضعونها في ذلك الكفن والحنوط فتخرج منه ريح أطيب ما وجد على وجه الأرض إلى آخر الحديث طويل. ثم قال لما يصلوا بالروح إلى السماء السابعة
قال الله تعالى اكتبوا عبدي في العليين ثم أرجعوا روحه إلى الأرض فإني قد وعدتهم منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى ثم تعاد روحه إلى جسده ويأتيه الملكان فينتهرانه يقولن من ربك وما دينك وماذا كنت تقول في الرجل الذي بعث إليكم فيقول ربي الله وديني الإسلام وأشهد أن الرجل الذي بعث إلينا هو رسول الله فيقول مما علمته يقول قرأت كتاب الله وصدقت به هذه بشارة ثم يقول ثم ينادي المنادي من السماء أن صدق عبدي أفرش له من الجنة وافتح له بابا إلى الجنة فيأتيه روحها وطيبها أولو حديث البراء بن عازب موفلي نلادو سينيك سرغول غوركو جيادو يتاكا بمدينة فاتيدو أدو فريون أرده بتولي بهبي فريون نلادو تيجيتي نارك أسما سيدا أغني كاليدي يتي لكن نشوكي ليدي ندون وماكي صفة دو صفة دي نيالان دو صفة دي نكورة دو كورندو هانا يانغاني دو مغولا يغولا نندو وماكي ti huccutugol aduna fewtita lahara mana mayde nden aranimo o maaki malaika ɓe daneɓe rawnuɓe geese cippoto ɓe wonanamo maddal basar ɓe jooɗoyo ka woɗɗiti hiɓe jogii kasange ittaɗo ka aljanna ɓuurateeri ittandi ka aljanna malakul mawti cippo ara jooɗo ka hoore neɗɗo wonɗo e mayde on inna wonki laaɓuki wonki gomɗinnoki yaltu ara ka yurmede allah ka wela e allah wonki kin ilira ni wano sintere ndiyan iritta e biniri ni ha yana si wonki kin yalti ɓe accata wonki kin e junngo malakul mawti hayberu maƴango yito ta ɓe malaka ɓe wubboyto ɓe ara ɓe cifo wonki kin ɓe tumbaki e on kasange ɗon e ndi ɓuurateeri ɗon ɓuurateeri yalta ɗon sifa on ndi heɓaki ɓe ƴawnamo ko asama dow ga kala ka ɓe hewti asama malaika ɓe ɗon inna goɗɗo no uura men de ɗum no uuri he ɓeyna ko kaari mo kaari maayi ko ɗum woni uurateeri ndi uddaneme men feƴƴa ɓe uddita ɓe ɗowta ɓen ɗon haa ɓe hewta asama hewɗo ɗon on ko noon gueɗete haa escorte ɓe escortamo haa hewtoya ka asama jeɗɗabo allah inna winde o jiyano on ɗo ka elliyin natto ruhu makko on mi winoɓe kaka leydi mi tagi ɓe ko toon kadi mi warta ɓe ko to mi immintinnoyta ɓe ruhu on artire watte ka ɓanndu o immine malaika ɓen ɗiɗo ɓe ara ɓe lanndoomo lande sattude ko hombo jeyma ko honɗum woni diina maɗa ko honɗum winɗa e o gorko nulanoɗo e moɗon o inna min geymi ko allah diina an kanko l'islam o gorko nulanoɗo e amen miɗo seedi wonde o ko nulaɗo allah ɓenno honno anndirɗa a hotti ka annanno wowle ka ko honno o inna mi janngu deftere allah nde mi gomɗini on tumati nodde dow awa o jiyaɗo ko woli kon ko goonga nani o goongi weƴƴitanemo ko iwi ka aljanna ɓuttanemo dambugal telen aljanna on tawa e uurengol aljanna on e henndu aljanna ndun ɗum wifaymo ɗon ɗum ɗo holli wonde on tigi weltinta ɗo haa on ɗon hadis ka parti julɗo lanni ɗon o wi yaati rajulu hasanul wajhi hasanu thiyabi فيقول أبشر بالذي يسرك يقول من أنت ما أحسن وجهك ما أحسن ثيابك فقال أنا عملك غوركو أرى مكو دون لبادو واتي تشونتي دانيجي وإن weltor ko welete weltor hunde welaynema o inna ko an woni homboni an yeeso ma ngol no an nandi e yeeso adduɗo ko weli addowo habaruji welɗi ko an woni hombo o inna komin golle ma ɗen almuhim ɗo ko ɗum ɗo
yani malaika ɓen ɓe weltinayi ɓeeɗo wiiɓe ko Allah jeyi ɗum ɓe tabiti e mum ɓe duumi e muɗum hamayre nde tawi ɓe ɗum ɓe weltinayi ɓe fewndo ka mayde e ka gaɓuru e to maɓe immintinoya yawmal qiyama yo Allah waɗu en e ɓeeɗo Allah taw hara ko ɗum ɗo wiyeytoɗen yawmal qiyama ɓe malaikaɓe si ɓe inni on tigi ɗum ɓe inna nahnu awliyaukum fi lhayati dunia wa fi l akhira menen ko menen wonno weldiɓɓe mon ɓen wonduɓe mon awliya waliyu ko heedodiraɗo ko heftodiraɗo ko wallodirteɗo ko bakkodirteɗo ko sembinowo wali konngol waliyu no jogii manaji boyi harana ko wiyeten tun waliyu awa yettesoɓe waliyaɓɓen no ɗuuɗi ɓe mana nahnu ɓuranaukum fi dunia aw nahnu alladina kunna naktubu amalakum lhasana fi dunia wa nahnu sanurafigukum ila an tadkhulu janna ko menen wonduno e moɗon ko menen windayno golleji mo moƴƴi ɗin ko onon wonno immode jooɗo de ka gurdam mon fof welte nawdema ko min janamɓe mo meɗen anndi on meɗen humpiti fi moɗon kalata ɗo kadi ko enen wondi min ɗowta e on hana toon ka aljanna allahu akbar yalaha min bichara emba ɗum no weli ne emba yo Allah arsuku en ɗum ɓe wiyan kadi walakum fiha no wodani on ka aljanna to ma tashtahi anfusukum ko wonkiji mon ɗin wooɗa ko wonkiji mon ɗin wela ishtihar yani anwa min almalad walshahawat piiji welɗi ɗin lewñuɗi ɗin dakmirte ɗin e muɗum ɓorde ka sonnaɓe haa ka nafeteji haa e ko yarete haa e ko foti ko ndaarete haa e ko fijirte piiji welay ɗi wonki ɗin no ɗuuɗi iyon mari kala ko wonki monki wihi no faala ɗum ɗon haray ko saɗi ko tooli no woodi ka aljanna to wiigol ɗum ɗo o woy tawa ɗum ɗo ɗum alaa toon ɗum no harmi alaa toon ɗum memataake alaa toon ɗum yarataake alaa toon ɗo yahataake ɗum alaa toon few ko a firi o wi ton yani ko a hor ko faalaɗa o ñaamu yara ger ko faalaɗa hannde kadi alaa a windantaake hannde kadi ko windugol a waɗi ɗum ɗo ɗum ɗo poyentama ɗum alaa toon hannde kadi a waɗi retraite hannde kadi halas rufi ankal kala ɓe wi an no woodani on ka aljanna ga kala ko wonkiji mon ɗin tuuya ko ɗi faala ko ɗi noddi walakum fiha no woodani on ka aljanna ga ma taddauna ko noddoton ɗaɓɓon awa meɗen faala hunde kaari enen hunde kaari no woodi adanan no hunde kaari kala ko wiiɗa yo ar ɗoya gayno wiide yo ar hara e hewti allahu akbar yo Allah naaden yo aljanna luttina e nder ton ha pooma Allah wena ɗon nusulan ko werde yani biyafa ko werde min gafurin immorde e yaafotoɗo rahimi yurmeteɗo ko werde immorde ka Allah oɗo nusulan ko fi on ɗum o waɗana nasba ɗo woɓɓe inni ko haal يعني حالة كونكم نازلين هذه المنازل وبين كمفعول مطلق كمعنى أنزلناكم نزلا نزل كو ورد كو يكانيتو أرتا أفوتو كو دواني أوتيل جدين نوي منازل karete weere arete fowte are yani itte tampere konti tampuno ara wona ɗon o fowto no wiye manasil yani ko werde hombo werni on nde ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala sifor ɗi sifaji ɗo wonde ko heewuɗo yaafagol ko heewɗo yurmede ko werde moɗon ko ɗo woni werde monɗen ko toolimon ko saɗi moɗon awa ko ɗo woni ka luttoton lalla okken ɗum ɗo wa man ahsanu qawla ko hombo moƴƴi konngol haa hewti mimman da'a wana on nodduɗo ila llahi faade Allah wa amila salihan o golli golle moƴƴe wa gaala o wi'i kadi innani no min minal muslimina koye julɓe mi jeeya ko hombo moƴƴi konngol haa hewti wolɗo ngol konngol ɗo ala konngol moƴƴol ala hewtungol naafiru ɓura noddugol faade Allah
woɓɓe goo wi ko faandaɗo ngol ko ngolɗo huwa ani hadi kalima hiya kalimatul adhan ko noddinanu ɗum noddugol faade e julde allahu akbar ha kanti hayya ala salah hayya ala al falah konngol moƴƴol ko konngol hongol ɓuri ngol woɓɓe inni hadi l kalima hiya kalimatu tawhid la ilaha illa allah ma ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah amma wonugol golɗo konngol ko faanda ko noddinandu saban noddinandu naate konnguɗi moƴƴi ɗi kono wawa wonde hara ɗo ko faanda direct ko noddinandu noon ko waɗi o aya ɗo ko jippi ko makka o aya jippi hari on to mbatta noddinandu lawɗinaka noddinandu ko madina an madani wa hadi l aya makkiya ko ɗum waɗi ibnu arabi o wi ɗum ɗo wawata wonde e imamul qurtubi ɓeni wawata hiɓɓidirede inde ko ɗum ɗo ko faanda ko noddinandu kono noon noddinandu naati e nder konngol moƴƴol e nder noddugol faade allah antine ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadu rasulullah hayya ala salah hayya ala alfalah ko noddugol faade allah no min haysu l mana al adanu yadkhul lakin min haysu hasru al aya fi l adan la yaslu woɓɓe ini ɗo ko faanda ko allah sallah sallam ala moƴƴuɗo konngol hewti nodduɗo faade allah golli golle moƴƴe wi min komi julɗo ɓe wi ko faandaɗo ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam taban huwa awalu man yadkhulu fi hada woɓɓe inni ko aboubacre aidan huwa dakhil woɓɓe inni ko omar woɓɓe inni ko bilal woɓɓe inni ko sohaybu rumi woɓɓe inni ko salmanu farisi woɓɓe inni ko oɗa woɓɓe inni ko oɗa almuhim al ibra bi umumi lafdi la bi khususi sababi ɗo kala nodduɗo faade e allah golli golle moƴƴe wi min komi julɗo haray o naatiɗo kanko kadi ala moƴƴulen allah are rewen allah ɗoftoɗen allah laɓɓinanen allah waɗe ko moƴƴi acce ko boni wota on ñow wota on fenu wota on janfo wota kon ɓe addi o masala ɗo kawi wa qala innani min almuslimin fi masala aqadiya hal yajuzu alistithna'u fi musamma al-imani aw musamma al-islam joni si goɗɗo ini enen ko a julɗo ɗa wawi to hiyi komi julɗo ko a gomɗinɗo hiyi komi gomɗinɗo no sella ka inna hiyi komi julɗo inchallah hiyi komi gomɗinɗo inchallah ana muminun inchallah ana muslimun inchallah yalli no sella ka فقهاء المرجئة أو المرجئة على وجه العموم قالوا لا يجوز الاستثناء في الإيمان لأن الإيمان عندهم هو مطلق التصديق والتصديق لا يتجزأ ɓeeɗo murji'a nde fedde ɗo murji'a fuqaha en e muɗum ɓe wi kamɓe sellata ka ittintinna si a landama ta ene ko a julɗo inna komi julɗo inchallah ani komi julɗo si allah muuyi ɓe wi sellata few ko waɗi kamɓe ɓeyni o ko wiyete limanu ko gomɗingol ngol ko yani ko wiyete julɗugol ko hoolagol mi hooliki allah no woodi neɗaɗo ko goonga lanni wo tasdiq ɓe wi ɗum sendata ko wona hima o sikke natta e muɗum jumhurul khalafi ajazu الاستثناء في مسمى الإيمان أو مسمى الإسلام بتفصيل إن أراد الاستثناء ببعض الأعمال الصالحة ومخافة من تزكية النفس نعم فهذا يجوز أما إذا أراد الاستثناء هو استثناء في أصل الإيمان هذا لا يجوز لأنه يكون متشككا ɓe wi kamɓe karamoko ɓe tawhidi ɓen pour ɓe ɓurde ɓen
khalafan wa salafan ɓe inni no sella ittintinnugol inna inchallahu kono ɓe waɗi détail andi ka maɓɓe kamɓe ko wiyete imanu kon ko piiji tati mawɓindira woni iman gootum tun gaynata ko beeɗi tati timma wa al itigadu bil jinan wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah ɓe wi kamɓe ko wiyete l'imanu kon ko fiɓugol ka ɓernde ga hoolo e wownirgol ɗengal ngal ay wa qala innani min al muslimin wowlugol wiya ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sa fiɓitu ka ɓernde wonde ya hooli ya gomɗini wonde rewete ɗo wona allah wonde laato ko allah nulimo ka ɓernde ma tun kono a wowlali ka ɗengal ka ahlu sunna wal jamaa salaf hara o nalta o juuɗo ha wowla watto ɗon kadi golleji ɗin ko wonɗa e wadde ko juulugol ngol janngugol ngol horugol ngol zakkugol ngol ɗiɗo kadi ko e lima noon jeeya joni noon si goɗɗo landike ma ene ko a julɗo anta mumin si tawi a ƴettiɗi golleji juulugol ngol horugol ngol hajjugol ngol zakkugol ngol a anda ko wonɗa e wadde taw si allah no jaɓude ɗum fof ko allah haɗuma ko kadi accugol ɗum kadi koye imanu jeeya est ce que eɗa accude goɗɗum ɗa andi goɗɗum ala accude a wi inchallahu fi wongol ɓay ɗum fof na 100% harayno dagi daka itintinna ɗon inna ana mu'minu inchallahu yani ana inchallah yani ana fa'ilul khayri ɗon harayno dagi kono si tawi a wi inchallah ko fandar ko yardi ka gomɗingol allah gomɗingol laara taw est ce que ko a julɗo nun ɗo wiya inchallah ɗum hara sellata en faami ɗo kono ɗo holli wonde neɗɗo no lande ko a julɗo inna hi komi julɗo hara innal inchallah ɗon no fottanano sella ka wina ko a julɗo hi komi julɗo ko yeddoɗa ko est ce que si a wiyoyno inchallah haray ko ella kana ella indal murji'a ko ella ma yawi inchallah few wiyami komi julɗo komi gomɗinɗo jumhur e wi no sella ka wiya inchallah so tawi ko fandiɗa ko taw golleji ɗin fof no naati e nder iman on ɓay noon heɗi ɗuuɗi ɗa andi goɗɗi ko wara no yuppiti no wi inchallah wara ella ala kadi ko ɗon woɓɓe no wi ko ɗon ɓuri moƴƴude sabu hara ɗon a laɓɓinali hoore ma mo falama andu goɗɗum yo ndaaro defte cheikh sab ibnu taymiya e ibnu qayyim e karamakoɓe woɓɓe goo o yiyay toon ko laaɓi pos fi on masala ɗum ko masala himmuɗo moƴƴi fii kala o jonnama misaha ɓurɗo ko ɓuri ko o foddi kon yani ɓe ɗuɗɗini haala e makko ɓuri ko hanno heɓugol kon ɓe cokko ni toon ha ɓe woli waɗi rududuji e nuɓuduji ha feƴƴide mana ala moƴƴuɗo konngol hewti nodduɗo faade e allah ko ɗum waɗi koye noddu faade e allah tawi noddu faade e meɗen tawi noddu faade e mawɓe meɗen ma ɗum karamakoɓe meɗen ma ɓe en are mawninen ɓeeɗo are teddinen ɓeeɗo are ko waɗen ɗo ziyaraji are waɗen ɗo hunde kaare o woya nodde yimɓe yoɓe arɓe rewa allah rewe allah te nelaɗo iwtire ɓaawo nelaɗo jokke sunna ko ɗum ɗo hana noddede muɗum o wi wala tastawi alhasanatu wala sayyi'atu fotata moƴƴu kunkun e bon kunkun yani ko moƴƴi kon e ko boni kon fotata pellet ɗum ko hunde andani la mugaranta baynahuma wala musawata wala almumathala wala almunadhara fotata woɓɓeyni alhasanatu ɗo ko fanda ko attawhid yani la yastawi altawhidu walshirku woɓɓeyni la tastawi alta'atu walma'siyatu kono maana on no yaaji ɓuri ɗum woɓɓeyni yani tawhid e shirku fotata ɗoftare e geddi fotata naam woɓɓeyni konngol moƴƴol e konngol bongol fotata woɓɓeyni mantore e hoyre fotata yani ko moƴƴi kon ko moƴƴi kon ko ɓuri mawde kon kalimatu tawhid ɗaɗuma kani en limano on ko shu'ab 90 e goɗɗum
ko ɓuri mawde kon ko wigol la ilaha illallah, ko ɓuri fande kon ko ittugol ko lorrata kan yimɓe lorroto, ittugol e tuundi ka yimɓe lorroto ma bulle ma ko way tawn. idan ko moƴƴi kon e ko boni kon fotata. ɗum noon ɓay fotata yo neɗɗo gollu ko moƴƴi kon o woɗɗito ko boni kon. o wi honno on tigi watta ɗum, o wi idfa billati hiya ahsan. duñir ko ɓuri moƴƴude kon, mana duñir ko ɓuri moƴƴude kon ko boni kon. idfa billati hiya ahsan, duñir ko ɓuri moƴƴude, duñira ɗum honɗum ko boni kon. woɓɓe ini oɗo aya nusihat bi ayati sayf, hari lawnu makka hari ko ɗum ɗon haray ko waɓuru linasi husna wowle ko moƴƴi kufu aydiyakum waqimu sala, acce gere jokke juulugol ngol. hari makka ko noon ko waɗe doy doy kori acce tawa noon ono muññe tu muññe, wasbiru wa sabruka illa billah, muñño. ɓay madina hewtama, allah addi doole ɗen. on tumati ayatu sayfi on ari waqtuluhum haythu saqiftumuhum wa in uqibtum fa aqibu bimisli ma uqibtum bihi. ari yon yotto an kadi yotto, an kadi ta jooɗo, an kadi immono, an kadi kono ko selli kon aya o aya o bontaga ko alhaaliji ɗin ndaarete. sa tawi oɗo ko si a duñiri ko moƴƴi kon boneji makko ɗin ko ɗon heɓata baraji, ko ɗon daɗata, ko ɗon bone on jaasi, gollitiri o aya. sa tawi ko yottagol ngol ko ɗon ɓuri moƴƴude moƴƴande diina kan, hollugol wonde diina kan no jogii doole juɗɓe na lowɓe, ko ɗum yagginta ayɓe ɓen, ko ɗum nattintinta ɓe hoore, ɗon haray ƴettu ayatu sayfi on ko alhaali on wona e ndaare. fa ida alladi tawayo on baynaka hakkunde ma wa baynahu e makko adawa ton ngaynguno toon, tawa ka annahu a sikkay kanko no gollidir toon noon, waliyum ko o giɗo, hamimum sattuɗo giggol. waliyum ko heedodiraɗo, wallodirteɗo, tambondirteɗo, siɗɗo. hamimum giggol, mo giggol wulngol woni hakkude ma, hamim. o andi ko ɗo itta ko hunde si wuli wina humam, kembu ko ɗo yalta humam, ma un hamim ko ndiyam wulɗa, yani ɓeyna arabu noon wiyata ɓeyna giggol ngol si ngol tiiɗi ha ɓeyna ko hubbun hamim, giggol wulngol, giggol hattugol ka haaɗi. hunde mettunde fi Allah subhanahu wa ta'ala yamiri ɗo nelaɗo on o yamiri en en fof. li anna khitaba annabiyi khitabu li ummatihi illa ida warada dalilun yukhassisuhu. ko nelaɗo yeeta yo waɗu kon hare ko mofta makko ɗen fopp yeeta yo ɓe waɗu, haysi haala kanko e nelaɗo tuggi hare no taggi e fof, sina ara en heɓu dalil ko hollata wonde ɗum ɗo ko beru nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. o wi duñir ko ɓuri moƴƴude kon, haa tawa mo hakkunde ma e muɗum ngayngu woni, tawa a sikkay ko giggol woni hakkunde moɗon, a senidira. la ilaha illallah. woɓɓe inni ɗo an tadfa billati hiya ahsan huwa ida chatamaka shakhsun tad'u llaha lahu. ko si goɗɗo yennima o aybinima, inna yo Allah yaafoma. ɓe fillo ɓenni sayyidina Aboubacry Siddiq radiallahu taala anhu, goɗɗo yennimo, an ko anni, an ko anni, an ko hunde kaari, an ko hunde kaari. wa in kadabta allahumma ighfir lahu. o wi ko wowluɗa e an ɗo ko wowluɗami ko, si tawi ko gonga ma ko noon mi wayi, yo Allah yaafolam. si tawi lena gonga ma a fenu wiiɗa ɗum ɗo e hoore am, yo Allah yaafuma. la ilaha illallah. wanne al islamu kan lahu rijal, l'islam heɓuno ɓiɓɓe worɓe, ko ɗum wasi l'islam heɓi doole, heña sakiti, heña hewto e nokkeɗi fof. ko ɗi jikkuji moƴƴi
ko ndene waare ko tawite ɓe yaltuɓe holle adna on ko tawi adna on annda nunɗal hay ɓe nunɗaɓe no yiɗi nunɗuɗo no yiɗi moƴƴuɗo ala mo yiɗa moƴƴede e muɗum yiɗa yaafede si bonni yiɗa moƴƴede muɗum har wowlane goonga hara ɗaynaka fenanaka janfaka ila akhiri o wiɗo si goɗɗo waɗima ko boni an duñitir bone makko on ko moƴƴi ha tawa an no huwirta yimɓe ɓen noon a sendira hakkude giɗo e gaño allahu akbar وما يلقاها إلا الذين صبروا هذه الخصلة الشريفة وهذا الخلق العظيم لا يلقاها يعني لا تكون إلا لمن صبر وما يلقاها إلا الذين صبروا أولو جيكو موجو ngal gebal moƴƴal teddungal ɗo duñitirgol ko boni kon ko moƴƴi wawata heɓude ɗum ɗo jaɓɓata ko ɗum ɗo ɗum ñiiɓa e muɗum wona jikku muɗum sina muññiɗo sinano koye ton min sa wiilan konngol gotol bongol min waɗade mi wolede ɗi sappo goɗɗo wiya goɗɗo hunde kaari ma o wiya an kadi hunde kaari ma nene ma kadi hunde kaari ma ɓen ma kadi hunde kaari muɗum yenna awte a kasoroɓe ya akhi si tawi a yottoto yotto ber ko waɗaɗa ko o wi ma yulaqaha illa du hadin adim o wi jaɓɓata ko ɗum ɗo heɓa ɗum ɗo hendo ɗum ɗo wowta ɗum ɗo jikkino ɗum ɗo sina jomiraɗo geɓal mawgal no filla ibnu abbas kañum e gatada e woɓɓe goo ɓe yinni ɗum ɗo ko fanda ko aljanna hadun adim ko aljanna koɓe allah foti aljanna ɓen tawi ko aljanna no geɓal muɗum ko ɓe heɓata so faɗi jikkuji allah okkora ɗi so faɗi jikkuji yo allah moƴƴin jikkuji men ɗi wa imma yanzagannaka min alcheitani nasgun ha joni allah no ne'ude en no ɓoosude fewna jikkuji men ɗi orienta en ka ɓuri moƴƴande en ɗon o sifaniki en ɗo o wi en ko boni kon e ko moƴƴi kon fotata few en tigi ɗen anndi ɗum o yamiri en wonde mo waɗi en ko boni enen yen yoɓitir ko moƴƴi o andini en ɗum ɗo na ko weli fii ko jomiraɓe geɓe mawɗe ɗen ɗum heɓa aljanna on e wela e allah on ko ɓen jogoto sifa ɗin no jikkuji o yilti noon fayin o andini en awa no woodi wonɗo hakkude men en bonna hakkude men rannaka si tawi nasgu ko wippitima min alcheitani mode cheitan nasgu wippito yani ayɓi cheitane pompima ƴiwnima cheitane memminima pompima immini ɓernde ma nde fi waɗugol ko boni fi yottagol fi toñugol fastaid billah moolor allah e bone cheitane innahu no allah huwa samiu alim kanko woni nanowo ko wona e woodede kanko woni gando ko wona e huweede ñande goo nabi sallah sallam yi goɗɗo animo ko metti seytini tawi ɗaɗi ɗi dandi ɗi fof ɗi funti tawi o hannde kadi ala contrôle de hoore makko o seytini dépense feƴintini few nda ɗum maki miɗo anndi goɗɗum si o waɗino ɗum koko woni e makko ɗo iwayno so yarino ndiyan joni o jooɗi ko ɗum iwayno go on tomati o addana ndiyan o yari o jooɗi cheytane o wi o wi cheytane ko yiite taga yiite ngen ndiyan no wawa ɗum si goɗɗo e mon seytini ha yo yaru ndiyan simo darino yo jooɗo ɗuytoto idan si tawi cheytane pooɗima naɓirima e waɗugol faljere waɗugol bakkato toñugol goɗɗo ñamugol haqqe moolo allah toro allah yo allah dande bono cheytane yahay si allah accide cheytane moƴƴa few wa min ayati no jaa e mandeji makko kanko allah ko anditirte wonde himo woodi himo ñeeñi himo dolni himo fewja no jaa ko anditirte ɓay kanko yiyatake allaylu wannaharu jemma e ñalorma ɓay nani on wadde ɗum wona haldi fotti e woni addugol o jemma wona nokku bo wona e seere
ɗa pottine ɗa haɓɓe ɗa firte ha o jemma ara aray to si tawi no si Allah no faala joni o weetinaari ɗo joni yeehi weetaali fes niɓɓi tum he yaha ampulji ɗano gerdete ha tawa ko jalbuno fof ɗanoto so addi ñalorma on tawi jemma ala few wallahi Amérique wawata en addande jemma Europe wawata en addande jemma ɗum ɗo ko ɗum ɗo Allah anditirte ɓay hay goto wi ali kañum waɗi ɗum ɗo Allah wi kanko waɗi holli kanko waɗi mo woodi golle watta e ɓaawo golluɗo wo shamsu e nge ɗum kadi ko mandeji holloji himo woodi himo ñeeñi ko watta ndaare ngenange no jalbiri tawa en andi no ɓeydo emina minal hayawanat wan nabatat ko tawata no ɓeydo kon ko mummunteji e yimɓe tinnama hayawanat hara en fof ɓe naati nder ton e ko fuɗata kon tawata no ɓeydo Allah waɗi sabu ɓeydagol ngol nangen no tawa si hunde woni ka nange ala few yiyata nange fes ɓeydata ko fayda ndu lewru nafoore mayru on no anda no ɗuuɗi moƴƴi no no jeeya e mum ko ndu jalbinanta en kon tawa en yoɓata facture no jeeya e mum ko andirten e ko kaari ko honde o jibina ko honde e ko heɓi duuɓi jelu o heɓi lebbi jelu taban joni tagwim shamsi no ɓorto ɓen hottori ni kamɓe ala ko jogoto ko calcul waɗa wiya ɗo ko janvier février mars avril ha hewtoyi décembre ko hotta ɗum calcula ko nangen kam ɓe ndaari kono enen lewru no en anday ko fuɗɗoto ina hannde ko go'o janngo ɗiɗi tati nayi ha woni anogaye jeenayi ma capantati fuɗɗito kadi ɗum ɗo ko nafoore lewru ndu goo li taalamu arde sinina wal hisab no jeeya e nafoore lewru ndu o madde jasre ko ɗan ndiyam wippito ka maayo ara poƴƴa tawa en anndi ko ɗon Allah woni ƴette ko nguufo ɗon henndu ƴetta ko nguufo ɗon e yamirore Allah subahanahu wa taala naɓa dow ga ɗum fendoyo dow toon wonta ndiyan saaƴita e hoore meɗen fuɗinanen noon ko wonɗe nge ñaamude ko ɗum ɗo ko maande ko hollata wonde Allah himo woodi kono o wi la tasjudu li shamsi wota on sujjannange ngen deyi taw rewnge fi on heɓu nafoore magge fihi nge janɗi wala lil qamari wona lewru ndun kadde taw lewru ndun few wasjudu lillahi sujjane Allah rewe Allah alladi on halakahunno taguɗo ɗiɗo fi kala ko yani ko ɗiɗi o addi ɗo ka shamsu wal qamar kono ɓay leyɗo ene haare on attike o ƴimmoɓe ɗi fof o inni hunna o yaali huma in kuntum si on woni iyawo ko faade Allah taabuduna woni ko rewoton maccinɗinno ɗon ta on rew nange ngen dey ta on rew lewru ndun dey rewe Allah taguɗo ɗi on ni wota ƴoogoy ka ƴooguɗo ƴoogi yani ta ƴoogu e juuɗe ƴooguɗo ƴoogoy ka o ƴoogi ɗon ɗum ɗo oɗo aya no ɗo ko sappani en wonde jaka lawnu hari no woodi wonno ɓe rewde ɗiɗo sujjana ɗi ɗum waɗi ari hadis selluɗo on ɗo ka sahih Bukhari sahih Muslim aramen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o maaki si tawi nangen no yaltitude wota sujju fewn ɗon ta juulu fewn ɗon sabuna ko nge yaltita nge fuɗata ko hakkunde galaɗi seytaneru galaji ɗiɗi seytaneru o maaki ko fewn ɗon seytanaji ɗi sujjanta nange ko ɗon ɗi rewata nange dak holli wonde e tagore Allah goo no woodi ko rewata nange seytaneji no rewa nange no gasa jinnaji ko rewa nange no woodi gasa yimɓe goo rewaɓe nange o wi si nge murtude kadi fewn kange murtata ɗon kadi wotta on ta juulu fewnu ɗon an hayso ko Allah wonɗa e juulande kono ɓay seytaneji no juulande nangen taw on feppodiri waɗon dewe fewno goto haajiɓe ko an kadi est ce que a tawtali ɗi ko ɗum waɗi e fewndu ko Ibrahim
ibnu muhammadi sallallah alih w sallam fewndu ko faati geɗal makko ibrahim ɓaawo faatike nangue weñi ɓaawo nangue weñi ɓe inni allahu akbar ɗum noon tañinano geɗal nelaɗo faato ɗum feƴƴirtani to hay nangue weñi allahu akbar so haqqillaji maɓɓe ɗi no yoyno nangue moƴƴi ɓe teddino nangue kamɓe inano kala ka nangue weñi ma ka lewru weñi haray ko imma goɗɗo tedduɗo maayay ma tedduɗo jibinte hay ka men go enen kadi ko so lewru no hoowi ɗum wowlete noon ɓena so lewru no hoowi ko karama kojo maayata ma ko karama kojo jibinte siko nangue hoowi ko lanɗo maayata ma ko lanɗo jibinte ila akhiri fuu na goo nan sa sallam faala noon bontugol ni o aqida ɗo aqida bonɗo sikkugol jooni e piijiɗe allah tagirima nangue nge lewru nge koote ɗen no jogii effet e gurdam neɗɗo fi woodegol neɗɗo ma waasegol neɗɗo ko finde bonde non woodi ha jooni jokkuɓe ɗum ɗawa eray to dewgal ngal hume ɓaynangen no wuli so tawi dewgal humama nangen no wuli dewgal ngal wuloyey mana naturel o watta tasiri e neɗɗo hayat neɗɗo o few idan laaɗo maaki inna alchamsa walqamara ayatani min ayati llahi la yankasifani li mawti ahadin wala li hayati fa ida ra'aytumuhu aw ra'aytumuhuma fafzau ila salah laaɗo maaki geenange e ndu lewru ko mandeji e mandeji allah nokku o wi yukhawwifu llahu bihima ibadahu himo hulɓinira ɗin no ndiri jeyaɓe makko ɓe ɗi weñirta fi goɗɗo no maayi ɗi weñirta fi goɗɗo no jibina ala iɗo jogii programme majji feere jibinegol e maygol no jogii programme uji mum feere ɓukkodira yiida fes ɗum ɗa watta batte ɗum ɗa si o yii nangen no weña ma lewru no weña doge kisa yaho juulo ɗen anndi on no wiyete salatu kusuf e khusuf ko honno watte kusuf kasafa ko heewi kon ko nangue kasafati shamsu nangue weñi ari e yimɓe o yimɓe luga goo wiɓe no wiye kasafa alqamaru kono ɗuuɗa kaw ari kasafa ka sin fa haray ko nangue khasafa ko heewa gollitirede ko lewru no so lewru no weñi no ari yiltodirgol ɓeyna khasafati shamsu wa kasafa alqamaru kono ko ɓuri ɗuurde kon ka haala arab ko ɓeyna kasafati shamsu wa khasafa alqamaru nangen fewnulaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam nangen weñi kono mi yiyaali e sunna tabutuɗo wonde lewru ndu weñino fewno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o juuli nangen no waɗi ɓaawo nangen weñi laɗo sallllahu alayhi wa sallam o yamiri noddinowo yo noddin assalatu jamia assalatu jamia wono noddinirte nawi allahu akbar ma hayya ala sala hayya ala fala la assalatu jamia si a nani noddinire noon dogu anndu goɗɗum événement waɗi laɗa yamiri yo noddina moɓodira nelaɗo julniɓe o julniɓe darɗe ɗiɗi marɗe rukuuji nayi o habbiri o jangi fatiha o gayni o jangi e riwaya goo wano suratul bagara o waɗi ruku fayda kadi bere ko suratul bagara jangete o ɓanti o watti fatiha o gayni o jangi embere ali amrana ko jangete o waɗi ruku o ɓanti o sujjoyi laawi ɗiɗi o immi o watti fatiha o jangi embere suratul nisa'i ko jangete o waɗi ruku fayda beru muɗum o ɓanti o watti fatiha o jangi embere ko suratul ma'ida jangete o waɗi ruku fayda beru ɗum kadi o ɓanti o suji sujjoɗe ɗiɗi o salmini tawi nangel laaɓiti rukuuji ɗi no juuti darɗe ɗen no juuti ko ɗum ɗo ɓuri sellude e ko filla kon fi salatul el kusuf no ari mbaadiji goɗɗi goo
ka lewru ɓaawo nelaaɗo ko maaki si on yi'i ɗi kanji ɗiɗi fafzaw ila salat yahe juulon o juuliri ni fi weñaango nange holli weñaango lewru ɗum kadi koni ko ɗo woni madhab imam ahmad mi yegiti ko imam Shafi'i tawtamo ɗon walla sikki imam Shafi'i no tawtamo ɗon amma Malik e Abu Hanifa kamɓe ɓe yiya siko lewru ndu weñi yo mawɓodire gerde noon ko ɓe yi ko yo naafe tum mo ɓe naafana hoore muɗum bala haynawi waɗe almami mo ɓe yo juulu ɗon juule haa tuma inna awa lewru ndu nde ndu hettike jalbi wayno nde kono ko selli kon ko wonde ɗon kadi watte almami on julna yimɓe sawa an en wii ko ruku darde ɓe ko ruku gooto no andira no naafiloji ɗin ma o waɗi rukuuji ɗiɗi darde wootere wona adno ka salatu kusuf kono ko yo waɗe almami on janga o juutina fodde ko mari feere juutingol ngol haysi koye kamil o ndaari so tawi o hunjaaki ayi fay nistakbaru so tawi yimɓe mawni kinnike ɓe saliki sujjangol Allah ɓe woni sujjangol naange ma lewru ma jinna ma goɗɗum ngoo falladina inda rabbika ɓe wonlahu ɓe subbinano Allah billeyli wannahari jemma e ñalorma wahum kamɓe la yasamuna ɓe haaɓata ɓe amata ɓe ronkata sa'ama ko haaɓugol mi haaɓi ɗum mi ronki mi geɗi ɗum haa mi ronki mi tertike ɗum ko malaika ɓen awa so tawi yimɓe ɓen salike rewgol Allah salike sujjangol Allah ɓe anndu ko arab ɓe wiyata ko in dahaba irun fa irun fi ribat si goɗɗi no oori awa goɗɗi no ka tiggal in dahaba irun laysa ba'ir in dahaba irun wani sati in dahaba irun ba'ir ma ba'ir in dahaba si yahi irun geloɗi go ɗi oori fa irun awa geloɗi go fi ribat no ka tiggal si goɗɗi oori mani si goɗɗi murti awa goɗɗi no heddi ma'anamu ɗum ko wiyete ko so tawi onon on wallata walloɓe no woodi goy sina onon ko woɓɓe goo no wawi on in dahaba irun fa irun fi ribat kanka taƴitigol haala kan annita no wawi wiigol ko ɗo manga remayno ko ɗo manga so wi ko ɗo manga remayno est a wi ko ɗo mangare mayno certificat ɗon hakkunde in dahaba irun fa irun fi ribat in dahaba irun certi idan Allah subhanahu wa ta'ala o holli ɗo yimɓe ɓen wonde ɓe wakkilo ɓe rewa Allah sina ɗon ɗo Allah kan no mari ko rewa ɗum jumhurul ulama'i no fottani wonde ɗo e aya sujudu no ɗo ko nokku ka sujjante sujudu tilawa ɗe gandi sujudu tilawa ɗi no woodi e ari e ayeje goo e nder corteji si a hewti ɗon hiɗa hani sujjugol no waɗi ɗen ɗoni nani ɗon hiɓe fottani ɗo o parti ɗo ko nokku ka sujjante sujudu tilawa ɓe yeddodiri ko aya hombo gasata noon sujja yarli ko in kuntum iyahu ta'buduna ɗon sujjete ka ko wahum la yasamuna sujjete imam Malik kanko o yaari wonde ko ka in kuntum iyahu ta'buduna ko ɗo sujjete ko ɗum ɗo filla kadi Ali ibn Abi Talib e Abdullah ibn Mas'ud kamɓe ɓe yaari wonde ko sujudu on ko woni ko in kuntum iyahu ta'budun ɓay ko ɗo yamiron men woni wi la tasjudu lishamsi wala lilqamari wasjudu sujje ka yamironde woni ɗon ka aya yamironde woni ɗon ka hatti ɗo koɗo ɗowa sujjede sujja noon kisan imamu Shafi'i e Abdullah ibn Wahab on ko talibatu imam Malik e imam Ahmad fi asahi riwayati anhu
ɓeeɗo yaari wonde ko ka wahum la yasamuna ko ɗo woni ko sujjete ɗum ɗo fillama e abdoullah ibnu abbas radiallahu anhu fillama kadi abdoullah ibnu omar ka sahabaɓe tabiina en ɓurɓe ɗuɗɗe ɓen ko ɗo ɓe yaari no jeeya e maɓɓe ibrahimu nakhay alhasanu basri yahya ibnu wathab abu abdourahmane sulami abu wa'il e qatada e woɓɓe goo ɓe wona ɓeeɗo wono bacry bun abdoullah ɓeeɗo fo yaari wonde ko ka wahum la yasamuna ko ɗo sujuudu on woni la allah ko ɗo ɓuri ɓattade kono imamul qurtubi e ibnu arabi e ibnu atiya ɓe wi wal amru mutaqarib wi no ɓattodiri yani no wawi wonde ara ko ɗana wonde ko waɗi joni tamamul kalam haala kanka lanni ɗon koka wahum la yasamun ko ɗon haala ka mana on lanni yamirore nden koka iyahu ta'budun ko ɗon woni fu dartagol fuɗɗode dartagol ka yamirore nden yamiraɗo imma on tigi hawja o waɗa ɗon ma o nenna ha mana o lannoya o waɗaya ga kono almimu ɗo goɗɗo nokkugo e mum ɗo so wonti hewti ko yo suju ɗon ɗo ɓuri ɓattade wa min ayatihi no jeeya e mandeji allah ko allah anditirte kadi fayi anna kono an neɗɗo on taral arda hiɗa reeni a yi'ay leydi woni ko nelaɗo fewtinaɗo annaka woni ko enen ɗon ɗo ko hunde yani ko ruya al ayn ruya al basar no woodi ruya goɗɗo goo ko ruya al ilm a yi'ay ndi leydi khashi'atan hindi yoori ken ko mbuku leydi ɗo no atti woɓɓe ko ɗo ƴetta ɓenne ko majaz enna leydi wiye yani khushu' hal tusafu l ardu bil khushu'i no wiye leydi ndi hindi yankini a yayi ndi hindi yankini eni yankinagol yani ɗaatugol waɗa doyi ɗum ɗo ko neɗɗo siforte ɗum ma ko mari wonki kono arabu ɓe wowlira ni ɓen leydi ndin hindi yankini mana leydi ndin bani ndi fewdo ɗo hay hunde ala e mayre a yi'ay leydi ndin hindi yoori ken qi'an ko mbuku leydi ko kare fus wona huɗo wona haako hay fus ko mbuku leydi laaɓude pos a yi'ay leydi ndin hara ko noon ndi way wonde ka fa ida anzalna alayha al ma si men cippini ndiyan e hoore ndi leydi ndiyan ɗan saaƴi e hoore ndi leydi holno watta ihtazat ndi memmino hazza ko dillugol kono ɗo nandume ko ndi memmino ndi fof ko fanda ɗo koko leydi ndin si tawi goɗɗum awa mayre ko ndi feccoto ndi waɗa ni piiji ɗi yalta ko ɗon woni hazza o warabat ndi ɓeydo ndi ƴuufa mana ɓe wi tartibe on num ko rabat wahtazat ɓay ko tuma ndi ƴuufi tuma joni ko fuɗata kon tuma pompi ƴuufi dow on tuma toon fecco waɗa ni ɓe wi ko hanno kon ko wigo rabat wahtazat kono yoɓe andu o wawu ko haala arab tufidu mutlaqal jambi wala tufidu tartib wala tujibu tartiban waaw on naafi ko attora wowlede kon waawa waɗa atf si goɗɗum ngo waɗa wonde haray ko noon waɗiri awi joni jaa aliyu wa mouhammadou ali e mouhammadou ari tindina wonde ko ali atti arde si mouhammadou ari no wawi hara ko mouhammadou atti arde si ali ari kono attora wowlude ɓayɓe fof ɓe ari attora wowlude ali fi kala kanko sakkiti arde si watta mouhammadou amma so wi jaa aliyun thumma mouhammadou ɗo kan hatman haray ko ali atti arde si mouhammadou heddi isan so wiyama ihtazat warabat no sella hara mana ko ndi ƴuufi haa ndi gayni on tuma noon ndi fecci ko fuɗata e mayri ko yalti woni ko tiga woni ko maaro woni ko leɗɗe woni ko poɗɗe mango ma ko wette wonno mana so tawi leydi ndin no yuuri ko mbuku leydi no wawi so tawi ndi ɗuyti no wawi so tawi ndi fooƴi no wawi ko nawni no wawi nagge ceeɗu si ndiyan nan ari kisan yani ndi wawi joni wasi tawi na iɗin joni ari setto mon ari no wiyatano joni
nagge mangenu ya ani reer ɗum hannde kadi ko ulfitino ko ulino kon fuɗɗo heewude kono leydi ni waasi ndi heeway wara baton tumati ɗi ɓeydoo ndi ƴuufa on tumati wahata zat ndi feccitoo noon ko woni fuɗɗe mari ko yalta o wi ɗum ɗo ko maande wonde Allah no woodi ɓay na an waɗi ɗum naamin wona Amérique wona Europe wona ɓeeɗa wona ɓeeɗa ko Allah tum waɗi ɗum ɗo ka inna alladi ahyaha ay o wurto ndi leydi ɓaawo ndi wayino ni ndi yoori ken woni mbukulaydi lamuhyil mawta ko o woni wurto mayɓɓen kadi innahu no kanko Allah ala kulli cheyin kala hunde kadi ni mo wawi wallahi mo yi joni mbukulaydi ɗo ni a sikkata goɗɗum fuɗay ɗo si ndiyan aroyi ko huɗo yalta ko ɗon fuɗa e piiji ko yaltata ɗon kon ko honto ɗum wonno tawno nok saa'i goo no ndimbugula sa tippi e mayri e naange e hoore a suman kono awdalni no nder ton ko hawni kon toti wan ɗi totiji e nokkeelu kam andi wona min takkuta men ɗa wona joni ko ndungu ko ceeɗu yoora honto ɗi woni an tahi to majji si ndiyan ari nanane kor kar kor ayna kana hadihi alkhala'i honto ɗi ndetagore wonno modi Allah no hollude en wonde himo woodi himo waawi kono ko heewi ko yiyata o waɗa ɗum ɗo o ko ni wurtata maɓɓen kadi inna alladina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alayna o wi ɓe tawata no oño e ayaji amen ilhad al ilhadu fi asma'illahi huwa alhiyadu anha wal uduli an ma'aniha aw attakdhibu fiha wa imma ko fennugol ayaji Allah ina ɗum ko haala noon woni sharia ko ɗum no harmi ɗum no dagi ɗum ɗo ko ko haala ko sama kala ɗum ko ilhad firirgol ayaji Allah ɗen kadi e sifaji Allah ɗin noneji ko naɓa ɗum inna ko fanda e jungo ko ɗum na jungo ko doole ko fala e fotanigol ko asama to na ɗum ko hettugol ɗum kadi ko ilhad no jaa ilhad ɓurɗo bonde wono suufiyankoɓe goo no ɓe firirta yoga e ayaji ɓe naɓira ɗum e ma'anaji woɗɗitiɗi ɓe no naso no jogii zahir no jogii batin ma wono chi'a ɓe firirta ɓeyna ko bagara en tasbahu bagara iwo ko bagara ko fanata ko aicha yani hakkude aicha e bagara alaysa hada ilhadan fi asma'illah wa fi ayatillah hada ilhad سواء قلنا الإلحاد هو العدول والميل عن آيات الله واتباع غيرها أو قلنا هو التكذيب في آيات الله أو الكذب في آيات الله وبوته بتاوتا نو سندول إنا تقول بيتا سند كدو إتا لحد باجي نتي أسايني تشيبنا غينا acca ɗum ɗon lafuya noon telen ka funnaange asika o acciti jooni ɗo hannde kadi nahaaji makko alaa e ko seeki ɗo kon jooni mo ɗaɓɓoyde goɗɗum ngo yeeso to ko noon anndooɓe aayeji Allah ɗen haa gayna accita ɗum ɗon ɗaɓɓa goɗɗum ngoo ko rewra Allah ma ko waɗira sariyaji muɗum ɗum ko ilhad fi ayatillahi ɓeeɗo Allah wi la yahfawna alayna ɓe suuɗataako men de ɓe suuɗataako men few meɗen anndi ko ɓene gerde afaman yulga fi nnaari e ko bugotere ka nder yiite hayrum ɓuri moƴƴude amman yaati kaa ko on arowo aminan no hooli yawmal qiyama nder omo darnga woɓɓe ni ko faanda ɗo ko eɓɓidiraɗo hakkunde ɗo ko hakkude nulaaɗo e abou jahli bugoyte ka nder yiite ko o ɓuri moƴƴude kaa ko nelaaɗo sallah sallam aroyo ñande dangal ta no hooli o mara bakkatu o naatata yiite ko aljanna o naata lutta ɓe fotata woɓɓe ni ko faanda ɗo ɓeeɓi hunde fof tigi on ko ayan ko amma juul gomɗinɗo Allah wuuri e